xidoho xi le ku kaseni, xi le ku tshuleleni anangweni, xi lava ku ku pfuna. Yesu Kreste i ri nala mufumi wa misava leyiwani i le ku teni aka mina, mara a nga na nchumu xa ku xi tirhisa kumbe xa ku ni khoma hi xona. I'm coming back manje. Lexi endlaku ku nala nga na matimba henhleni ka hina i ku va loko a ta a nga kumi kumbe a nga kumi anything that accesses him to us. Amen. It's not prayer. You can pray 10 hours. Nala kakanga hiwe, matimona kakanga hiwe. Ikongela, wikela, iyalora ikayibhisiwe. Ikerwa hishi, because you must understand the spiritual warfare. If I get a precisa ku activate ximoya, how do we engage the devil? Cain ina vukoleni bya Xikwembu, mara Cain loko Satan a lava ku n'wi khayisa i tikumaka a gama kwen'we. Why? Because anger was found in him. Leswi loko hambi ku ri ku ile ku fasteni Cain, hambi ku ri ku Cain ina ku tshembekaleni ku ta antswinya hosi Xikwembu, Cain ina nchumu lowu ku nyikaka Satan matimba henhleni ka yena. That is why vanhu va ku tala ha khongeleriwa hi hlanta hi wela ne le hansi, matimba va Xikwembu ku tsakisa hi swonta. Loko hi ri ku namuntlha se hi tsakisa vanhu a va kha va wa hinkwavo a kerekeni, mara loko hi famba kuma hinkwavo va na ku cinca. Because listen to me, Satan loyi nga na nchumu wa yena i Satan loyi a nga munghana wa wena. I nga pfuki i rhumela ndzilo ka Satan loyi i dyaka swin'we na yena tafuleni loko i huma a kerekeni kumbe i heta ku khongela i rhumela ndzilo ka yena. Because to me swi languteki nga ri Vakreste na swikhongelo a hi swi twisisi. We call fire, hi welela ndzilo hi wu rhumela ka Satan, ka mfumo wa Satan. Ku ri ku loko hi huma la kerekeni, loko hi huma xikhongelo na loko hi xikhongela outside kereke, hi fika hi partnera na Satan ku fana na Cain. Because Yesu Kreste i ri wa hatanana and ita a hlundzuki, but he has nothing to do against me. Hi mhaka ku loko ni ti langutisa mehe, a ku na nchumu xa nala, a ku na nchumu lexi fanaka na xa nala lexi a nga nghenaka hi xona. So ti vutiseni ku why kahle kahle na xikhongelo xi nga tirhi henhleni ka wena, i mhaka ku prayer xikhongelo a xi koti ku va effective a henhleni ka vutomi bya wena. Hi mhaka ku n'we ambilwini ku na nchumu xa nala lexi a nghenaka hi xona. Amen. I don't manage again. Amen. Because Mkreste loko a nga dyondzisiwi ku twisisa ku participate na ku engage ka nyimpi ya ximoya, Mukreste i ta gcina a ti nga ri la kerekeni a ma kona matimba ku n'wi tshunxa. Ku ri va hi mhaka matimba ku n'wi tshunxa i mhaka ku yena n'winyi a nga seza a ti kala, a ti lavisisa, a cheka hi xihi lexi xi ni hlanganisaka na nala.